Acara ini disponsori oleh Pemirsa penglahlah COVID-19 nasional keuningin sampun tedun ring tanggal selai Agustus warsa kalih tali kalih likur. Nanging indik kewentenan kasus harian kantun mungguh ring 5 talian diri. Ngenenin pasien sede kauningin nincap sayang ring arahina sedurung nyane kantos belakutus diri. Pawawani pun wenten dasan diri. Lianan punika panincapan pasien kena kauningin ngelangkungin kasus anyar inggih punika 5 talian diri. Anutin saking data Kementerian Kesehatan nyinayang panincapan kasus COVID-19 langkungan 5 talian diri dados nyane wilangan kumulatif ipun langkungan 6 yutaan diri. Raris indik pasien kena wenten 5 tali 700 ulung dasa diri. Selanturnyane pasien sede wenten 19 diri. Dadosnyane wilangan kumulatif pasien sede wenten langkungan 150 talian diri selami pandemi ngelimbak dawag bulan Maret warsa kali tali kali dasa. Asapunika taler pasien COVID-19 sanekanten kerawat wenten langkungan petang dasa talian diri terus suspek wenten langkungan 6 talian diri. Diadewi Bali Pos Nguningayang.